Right. Waar comes een boher vula? Oh, Galia. Fágad sin is, dina me shit. Dat heb ik found him. Well, I aim to please. Kind haben wir tú creek níos radio nacht. Is am stoéis chlár sportir tar seach tuige. Farbe. Níl tú héna gobar nachtul. Neil, so feic me sa wali hu hart rishacht, mar sin. Ní sé sin in hí gefol. Mac, cas me laat a ration seo go trí, okay? Agus ná bí dear nach hosa. Oh, ní bheith. Slán. Slán. Under the Tom Hanna in chuile. Céirt? Glán susna tí. Friga lad. Ach tú me se Hanna na rús. Ach no, I fall tied down. Céirt is rá? Íon expert hosa be? Ó na chánis. We'll find go tú. She got me a ball and chain in my kit. You just wait. Dúna chláb hosa. O hólín, cean tamil tú casta le Mr. Kennevan? Ag lehair is híine go bhra. Na lí op dal amlóg chun seart má fér. Diach na cóirí chun sin bheith sách leann tá sa tain. Ná beh fáte sa behort. Ceach go leor mar sin anúir go néiríon tálet. Gur a míle má had bhra agus slán. Slán cholí. Ceach féil an chláircha chríile. Can téirfni a half of the fiú. Ach Liam, nach féidir rúta. Brianna, tan chláir se go amach a nocht. Camar sin agla bhíon a rin lei. Tás na tapes rún díorcha níis. Rinne mé jamad gláí a orda tá brúnar am Liam. A go me semachas jo me slam tapenaí, bhil sin cear go leor. Stoi. Ní féidir in leannacht a raim mar táid éilín. Camid banisteir cheap. Ní ru dennar bígus na hir a thoir go dtí se láilte an fust. Tastíon ri a chomáid, le gcuilga gus taiths na meáin acu, níl mór an acu muchan sin. Ceit mar geall gonne inbheannach i cheap. Ceit mar geall híle, cheapan go níl tí job má. Níl sima bíheici an, tá sé pléiteag am lei. No ceit mar geall Liam. Ní hastíim am gol sa chance. Wel camidir og seans ní hoio. But atá caint ar gol sa chance, is si Katrina an duine gohfuil an taithí smó céar a bost. Hanis, tá tú géirí seafóide chunis. Well is si. Brenna, nó bhfuil licinn Katrina uiscoch scrád asil gon fossin. Tá sa cead a hálan uair dearnach ar a sí bhéil an stáisiún. Hardan sin glíon osar in ineall ar chuile hórt. Well céir a bhlan tú. Mar a dúirt tú hain, ní féidir le rud é leanach de raim ar atá siad. Cur me fógrelins na pop ar amárach, agus cur me gléoch ar an recruitment agency sin an gáile go bhecimid. Sta gur be sin an tain rud le Jano? Fuair míle a headstof. Ciara. Hi. Cid ich heb tú an bhéile románsú, India nótáile. Cá ghfuil de bhain sanna le chéile. Yeah, tá. Tá just a gurí béile deas cógur ó nacht. So cid ich heb tú? Italian, definitely. Sní tá románsú fi currybreath. Yeah, stocha. Ciara, tá míhal hí scafis a ardamór his siachtasteach, so ha me hana gáile ar sconartá? Keith sa Bernie. Slán. Slán. Hi, Bernie. Hi, Vanessa. Híle go a graach? Tá just a ceanna cúpla rud an sin ar nacht. Ceirt fusa? Oh, tas tain, chunig imacht. Hí scafai? Well, bargam síochas a méidir. Vanessa. Rud amháin. Ní mai le líam rud a bit le gearla can. Right, so, yani bys yn nwch dy phobl unrhyw, chytiona, yani tysta agran o lamari, agos y liam, beth tysta ffragras y jerry siarni. Sy warren sy'n da hamon ni. Katrina, ni belch bygwys dy galwys gyda stech. Cef fan dach licach? Brana, ni yn sams for more fin gynal sy'n rwyd. Ac ches gwyd tight security a fashion shoot more mar sy'n. Sure, be lari bouncers lys yn nhw, mi sy'n gantractor hydda lecu. Nes y liam, tiag las y tasio dyr a chwarae coliac dys yn dwysau. Ni fi'n am tad un gan tapes fan. Cyn fri, ach ti'n masŵl am o hynny gan iawyd. Oh, just on top, thanks. Mi sy'n bro obl te deel al is de bouncers fan wegsip. Oh, yeah. Na kins nog mis aan de goed zoelig in al riet. Gehaal is een supermodel zijn ook ja nog die hinklert. Nee, mo kanele. Dat is op de tiwt geri halana heribi. Sy'n liam nwach te bion. Tá sé tíart ag muinte na háite, fisbach go cutar siúls cheanta seo. Agus tá sé de rógus ormsa mar anna bhí an bhean a chur an úlgo. Tá brúnarm a caiime se gal isteach a gáile finis. Tá crinneog go man agus tá mé máil hena féin. Si fi mé maidin na marach sif. Slán lein.
Wel, bergums fe gymryd chyma. Dyma ger yn fawr gecal. Sydd nos tan siwt. Fad, chef os gea. Slán. Hei, Tiana. Ab halola Naomi wants agus aber le heb gwynnu blai hiol. Slán. Ó, Bernie, tá cruniú cos forbams nachtrún me dearm ar áilet. Alright. Tá brónar mi me cepi ar áilet seo caite. Tá sin tá. Brenna, pick my ball. Right, slán sto. Slán. Slán Evan. Nes, sin air de bar a cúig, chicken Caesar salad agus quiche. Ok, bar de cúd, tá me sísa go bit. Gonna go scupper go crua. For a change. Hi, Deirdre. Hey, Ciara. You're saying go take up on show. Yeah, she's day job. So, cad I sad? Just coffee to touch them with the hill. It's Jassy show. Ni hwyr so I make ginchen that fi'n dives and we should go brun to experience gollage the. Nes, sin pan ficil a ddel. Shit. Gamaga. Ba my salad ni sternay, mai too hard. Yeah, be. Fick me nu. Slán. Císin. Postgrad a gobar salad nu, she ansas. Ag sean chorda an model am round am lin. Mar all dit is cool with some slobbing and tachten. Not a chance, Mac. Okay, come on, I'm an eligible bachelor slaughter a mile. Murder to Mac. Not a chance. Ciara, chá hísin má bhean go bhór dó. Okay. Oh, Mac. Ciao. Ciao tu. Hello, Tom. Jack. Ciao tu. How will lick? My coffee, Yeah, Kinsey. Yes, Jack. Agus coffee duga, Tom. Coffee dog, right. Sgwfyn head. So, ciao tu. How? Agus tasa? Oh, ni'n cael ar beth arm. Mae'r horin sef fi me gael sgartio gyda'r. Ni credio cyt o'r os na rŵm fwy lawer. Okay. Barry Lavelle. So si gobar yn fashion shoot shot o chwlwg yn y caintir. Barry Lavelle? Yeah. God, ni cwifn am yn o'r derna gwag yma. Oh, so yr og mwys London ys doch i. Remo, ta ma bwlys ti haig yn ocht. Mwyd i gyd i tiacht? Befral am Tom, ach... Ta ma dal rasg o bali at leitron o'ma. O, hana hyn. Wel, ta ma'n sian a caikish. Ach, ich heb me... Fi ma caintla reita le cwpla mi yn os, fi ma dangwa le hi. O, da? Se, a wag ma rasg o bali at leia. Nes e, ciach o si? Ta si ar cain a lig, ta si hain agus paddy ras le gaid. Un toch. Fi ma caintla e Iwan agus harig si a sgir hain sa gaffe i yilym. Nes. Go right, hier. What's it? Stieg fi'n gyd? Tra? Agus wil tiks mi nhw'n eich anna bai? Níl sam. Ach, nie, ta ma smain fe. Ta sé go bra, Vernie. Ta sé haar an delgan a gan einstro. Yeah. Sni fi ma ciapa. Ach, da, Evanin. An dalet. Sladin biog loche. Yeah. Ceg gwrn chesed ma sgaiti. Wat had amti ciapa nach me mo hir is faidi ar dawnach. Wel, sians cym i yn perch na chwle fan. Chwle mahar einos. Hyned. Wat cer clor? Cholín, ceach i réidir leit. O, mae si, da ffaith sam nach niarn mewn wawr. Cad a hall holi'n? O, ni'n dochas a byn i siamad enwch. Cert go díri chod wrth Mr. Kennan leit. Dw'r che, gyda'n sbrwch lo cati, agos na chwleim rw delig o ffeidil nian am arionar. Cahamwyd glac leis compulsory purchase order siad ar se. O, sy'n gwybod yn mac, diar yn choli. Tiach ar rwg agos y togio me. Agos mahi rŵm. Ta siad o lag o'n sies gytala. Bydde da gael rhain to? Alw, yn cwrdd y conde, ta ger y teach haim, ysgwrs choli ni diag o'n gytala hile. Magwyd y sif. Ar o choli, casha gwyl bafach cyn le pili gyna. Anw iawn i'n mynd i'r laif yn y gosod y grisio. Tos am wedi lwg petition yn chas y sipo. Gwyn i'n tŵnwyr hana choli'n wale mwyd slo maidem nach i ledyn i cyn tele. Ta ffaith sam nach mach yn wahon y wadyn. Iawn ben bala lwg ti fiori be choli'n. Anw i'n mynd i'r torcad o tifi ciltam o liag yn os gytal o gyn yn y hwrst. Wel, os ydy tai ol arsen ysio hwlyn a gyda byg pobliacta. Hag om sa clai yn y ffyn sa tywedyd dyma gei? Wel, na'r lag o diawl sag me tysyn i'n tach a hile. Wai, gyda tasyn? Tri font cairach a hile ledel. Right, wel. Sy'n ei agor mi'n mahed. Agus y hwlyn na bwrdd i hon fashion, bwle siag om sig y radio mara, agus tasha ma jo gobwr it. Mae si carchil o'r ysgwr yn mil y masfad syland. Right, wel, cheerio. Slán stor. Slán a hile.
Beice tú sin se cholín, níl rudí chodún sa cheap tú. Tásúlam nach mai mar. Na se cholín sceag mé muid go bhile, tuach tú sí go teach ní lín níos túní beh stú. Ó brana níú chu an isgur a míle maithúir. Tá me sáachtain agus be tarint singilséir an nuas múlach a ríist. Well, ní bhecht said. Beidir amach te an áach séinte. No, Vernie. Níl me chum dal me le gom níos mó. Tá chlán ag a hena héin agus ní as déon chlán eile. Hinnéad, Tá sin tosáid. Ja bhfuil ní leir é sin. Tá fós an rá leis nach bhfuil? Tá. A cén chuomhéit an fannach leis. Tá cean aga marina agus aróiseach. Ní bhaid mé riomhann máthar acu. Sin nuair bhean í martaín agus raibhann. Sin atá bhfuim agus ní féile mé héana níos mó. Tá cínte. Tá. Tá páistí bhfuim agus ní leid siúd. So, ní fiú ar gcuid ama chu mú ar cadrih nach bhfuil go in éáid. Brenna, gomas mac leidseach nach tí haig, spéim an tseir ceart bheith. No, Vernie ní fánarm. Cumán hinad, bes ní nach se máschuid. Ní meach an ligus ceadchuid bheith mópal háart an seo féin lei. Well, céhórs ar a gahan. Nuair tú go méid mé hall mai crunú. Na begin die beurt fi sin. If my babysitter nooit eens. Well, Casm laat, hies die haik, ik leert weer schacht. All right? All right, Marcia. No, big sé bhhain is le bheith na míistú. Leúna é? Can ha math? Ó, smuis tasa. Agus na an dearama an nó a mara, Tá sean sin fu a haine, right? Ok, go mágad síle. Scríb me thugad go leúil mai álar, ok? Beidir san bóla bhúla má tá an trein sin á. Slá an de. Slá cru. Cean eile ó tarara a tan.
Ross! Eileen nach deú eáil leis an nóna bra geall mar seo, cén chuí bhfuilú. Tá mé an gnácha láráis. Idir an stóisiún radio agus mar gó héin níl nóméid le spára le. An stáisiún se smuoine mé go minic, sean nó a bhí an créatócht an bús fear bhí agamach Harry Wem Ross na rún. As just an rud a bheith go ba de daoine óga garmúna. Tá bhharú? Se, agus éar úr na farige teachtasteach tíidirníog, níl tada cosú leis. Agus céir a tarsúla agad héna láráis? Ó mi se, ó well, seo agus siúd, é bant tainemh síl an wadaí bháin. Fecim. You're dinner buffy, Darma. Don't eat it. Didach leabhach le bhreanú hart, sinna méid. Get them 13, Rechi. Closed shoot é seo. Tá sé ráiteam le tanna hain. Right, so, céirech is mag gléach. Branda, is idir seo tácht as cheanta seo mise. Tá sé tí cheart ag muint na háite fisa bacú cetar siúlann seo. Mar go tú stop leis an gló seo. Ba ar an fisa chuir an na Gardaí. Hi, Tom. Hi, Sinead. Sinead, seo Sean Charadium Barry ó London. Hello, Sinead. Just Costa le Barry. Tá sé gobar an fashion shoot seo go raibh fi láthir. Oh, and Greencraft ar Rúgama? Oh no, it's Grugador, me. Jabba mas le chéile, London. Those were the days. Dada made you here agus Jack Owen an urgent near Jimmy Schiff. God, ni fedgil an credu in go fáil go bhfuil siú scartha. Yeah, well, sin an sail. Tá ceart agus. Ach man a road to hien agus Jack an fannic le chéile. Well, nel dochas to be on don codgella agin. Bhí sibh go héantach lena chéile. Yeah, well, rish me héin agus Jack sos tam fad ó hinne agus tam héin agus Conor le chéile beag nach bliana agus. Oh yeah. Is drar le Sinead Conor. Oh, right. Iantach. So, kenúir Cassie me leis an Conor seo? Well, tá sé ná lí ag gobar fi láthach. Bhí me se reis gan cúpla lá. Oh, right, well, tá méid súil in Caid. So, cobble to fanna fi Barry. Oh, B&B ú fásach siún bailach. Well, Tom se go las bailile fe cúpla lá. Más mé le fanna sa teach segan, má tá sé sin cear leir letse. Oh, sin tá. Ní ras an grotú go las bailile. Yeah, síl an grach mé cuairte galia fe cúpla lá. Rain nó stan seom around it. Más cum le fin mes. Rúirt me sin. Cum leis cé. Héantach, féidir sin go héantach, go mína mai go tríir. Go dtí mar éis a leb? Fiá le híle. So go lenta go dtí mar dtíí nach nó. Bhfuil léite go hafóid ní méíomh. Híle go méíach cinnta bhíanam chuil leanseir a ré. Wat a ginnta den narig na staharbí? Ars cum am faoi, iad hains go top security. So ha hín tú bhágam nó se? Dúnach le bhíle. Wow, Vanessa. Ben je sin go háid? Well, buint hena bhas, ní thorlóid sé ro vinnic. Hí mi sé gur se samarga, trí bhéilí ná le. You're hilarious. Fragroi me se. Vanessa, hi. Hi, Bernie. Liam. Yeah? Brenna, tá méid a chéis go cháilhhaid hinad agus tá sé hénig vin héis bris sós so well, tá sí trí chéile. Yeah? So bhí sé gur an cast le híos tí haig le haid deoch ach tá mí hala mí cruniú. Seo, tá go sé bhaid. Go lib. Just sé gur an cast le agus láirt le fe písa. Yeah, tá. Brenna gur míle maithagaí agus pic me sos chéad ar maidin, all right? Seo. Slán efni. Slán. Ceach i bhfuil tú? Ha? Ceach i bhfuil mai yn bheag? Ty go ma? A bochlín yn hyn. Wel, fy'n ystod ffogiad. Ich moet in de shit. Waar ga je voor? Ach, wil je die nish? Nou, Grimmit, de plaat is nou en voor het handel. Alright, ich moet gaan jou. Het is bij een ver mors aan de golf in option. Nog mee.
Buchlí nu héin. Brenna, come leis geile fan nómin. Sinead, goile, céim fearsúd neach le tam. Cara leis o London. Oh, ce dhéanaan se? Is grúig go ré, Tá sé go bre an fashion shoot seo? Ein ceistela? Banis. Is Tom, tá brún orm fin méid a dúirt mé hana. Níor hiig mé go deirefa le canar í sin iad. Ar an nábí bórafai. Seo tá seanna méid sinna le Jack. Ní héana dúla na animalúa. De brí rud amach go maiid mar sin. Débrí mar sin is. Tá sé go bragam, tá Dylan sástaí, a canar agam, ní a chud a bhéna séar garíide. Tom, a chuil tú chun a char a chur núl dún? Ó, Barry, seo hé Catína, aga seo hé Sheila. Hello. Hello, Barry. Cuis sin gneagní tú cuasaí fashiú is idir seúr mé héin. Oh, right. Well, chuir me spéisiú gúnaí cuasaí fashiú. Mes míú béidir go neannach an siútear was rú chlár radio ítach. Oh, a bheith sin é. Chumach tín séir maidin, bhí bouncer dúra cinn sé gnetas, ní mí sé steachir be me. Sin rud tá an na bhfuil cadisteach ag presser bí gan accreditation. Standard protocol mar deirtar. Accreditation? In nó bheh mar seo? Bíon na réalacha céine agin, is cum cin áitrimíon muid. Cá se go méid choláid, ha? Tá agad héin. Seo an siúd. Inistam. Oh, hi, Bernie. Oh, hi. Very glad babysitter all got more on straw. Yeah, bhí líon bháinsásta thógad agus níor se go mé nátíine chuma. Tá áhas arm gur tháinig méach. If you bheith síthart an mópáil murder tú. Hi, Sinead. Oh, hi, Vanessa. What did I think? Oh, no, I'm just a couple of cans of mine next to you. Oh, yeah. Cógóirtegus as bogus Jack lena chéile. Oh, thanks. Tásúlam nach bhiste leat a chuúla mé fatéine agus Vince. Tá Broner. Tá tú áráis? Yeah, tá mé geart gur mé mágad. Haring Bernie amach an ocht mé. Bhí fan ar an fánach sa lebeach. Ní ligig siad am. That's what friends are for. I can enjoy shit. Hi, Bernie. Hi. Bar go sa mocht. Slán Sinead. Buint tanna bhas nícha Bernie. Agus anína daithnín an taide go sfeige le. Táíonn, agus just tan ar breúarm. Se am hans dhearnach sa cholas. Brenna sure heb am héin sa dóna bíon. Gur an crackú wathe gnóm. An tá mé fósbío. So, inis chun faoi New Zealand. Bhí sé ítach. Ach, you know, camera gur pisa mé an crackan seo. Well, that is not scared mar sin. Tá bron fór sin. Oh, na habre. Ní seach jammer job. Tá ráide bíis. Tá desperation at cuat a modelling contract sin lig. Well, bhíon as sin de chud sin agin ar fad is dói. Oh, Liam, tá mé ar mirror. Go dúirt Vanessa. Is isise a dtír ar chinnéad de golamach nocht? Cé, Bernie? Yes, Bernie. Is tróna a thurí se golamach. In dhí mis a clistá ará ra chun duine speisial a cócracuidse. Get tú rá, Vanessa. Thu is amach as a bailach leis an ihe villa aran. Sure. Ben nach chuir síach hín cruinú sin go dtí tróna. Wake up, lín flaná sí an rudar fad. Níle sa sin is. Hílha go méid sí soach fásta suas lené rála má tá rud a cíns mícheart. Seachas a bheith immert na clé amidecha seo. Brent, tú go beganín ar fórnis nach cepa. Cén fa go tasá cosins? Nílam. Tá tú. Brenna, sí má efni. Can bheith sífil til leis sin na méid? Sífil sa cínta. Ach na ceart go méid ar an daile leis an báisteach seo, tá sí pósta na míá for God's sake. Brenna, ní fiú achran háint faoi. Just ní fiúa. Tá ceart dat. Ach níl muín ar biham astí. Brenna, na baclé, all right? Brenna, ní bhhainn sin lein. Evan, sin méid. Na baclé, na le cadde ar special ta bhíle chan éad. Cleor?
ar a leid car séb a héan teart ar a flucan nete agus é ligi jóol. Bhfuil dearmata atsa, fao trúbáid ar fád chuir mise orm hain le fáil réile sin cycle siúd an nuair deide. Ní mi siú go chusuas le siúd, I géisteach leis agus ag seaarman ar a chtarmsa. Tá fánach fád